Neke atu I te ruarau e 50 ngā Māori no te Waipounamu I whakarau ika atu ki te marae o rehua ki te whakamātau I tō rātau hauora. Engari ko te mea kēpea I tō mai ai I a rātau, ko te kore utu. He whānga I te hauora ki ngā tūroro me te mātauranga ki ngā ākonga. Our initial feedback from the community today has been that they've really enjoyed it and the students have all got big smiles on their face. They're enjoying it also. Aha kua te maha o ngā akoranga mō ngā āhuatanga Māori ki ro akomanga. Kaore ētahi o ngā ākonga I te whai mōhiotanga I te ao tūturu. Nō reira I whakatakotoria tēnei whakaaro, ko te painga kāputa, tūroro mai, ākonga mai, kai tohu mai. Second beneficiary will be our medical students who are improving their ability around mihi whakawhanaungatanga. Today is especially really valuable for some of my peers and colleagues who haven't had as much experience in these areas. Kua roanga whare wānanga e aki ana I te hapori ki te kara pinepine atu ki tēnei o ngā hui. Iwa te kaumā waru ngā ākonga whare wānanga hauora I āmene atu ki te tautoko. Ko ngā māwiwitanga ka whakamātauria ko te ngako toto, te hā o te tangata, te toto o te tangata, me ētahi atu anō hoki. I've met a couple of really valuable Māori role models for hauora Māori. Kaore ngā kai whakahaere I te hiehie kia oti noa te kaupapa nei I te paunga o te hui. Hopefully it will be an annual thing, and also if the University of Otago Christchurch continues to support it as part of the hauora Māori curriculum. Mā ngā whare wānanga me ngā rōpu tautoko e whakahau, mena ka tūtonu tēnei kaupapa I ngā tau e heke mai nei. He tā Gardner, te karere.